megalayapost.news. Din belakut ke jengjit ne pentemai kinongkit kamba kemat ke Khasi Students Union KSU Sengkemi kiban sasyamia kelingkor banket ne banlongkum kita kinong yalam na kabenta ke samoi trikam arhajar arpun rio hadu arhajar arp kundai ke KSU Sengkemi menta ke janmian kelapan benaya ke kerteng jong baro kinongkit kamba kemat jong ke KSU Sengkemi kuman syukudew hangni bahak ni ke jengjit bat pentemai kinongkit kam ke KSU Sengkemi ya kelingkor banlongkum nong yalam bahakli du ne presiden lajit yu samla Raymond Karjana nang tau samla penkemen langsan miet kum Vice President bat usamla Ruben Anderson Najar kum General Secretary kide kikerdan kiba omdan kiba yakun bat borok kidikot keseng kila ibet ya kita kilaingun bakin longkum kita kinong yalam keseng. Haga jengjit ikiwi pat kinong yalam haki kerdan baper bat kabalalong menta kesengi hadinam hol jayau ya kabalawan banisyo menta da kidikot ke KSU na keleng kijaka karilum kasi jentia usamla pensyai borani ula syajit kum Assistant General Secretary bat usamla Clean Star Syabong kum Organizing Secretary usamla Alirik Karjana kum Education Secretary usamla pensyai kupar Mdkar kum Information and Publicity Secretary usamla Giri R. Mauli kum Office Secretary usamla Eric Anthony Nongkendri kum Sports and Cultural Secretary bat usamla Shining Star Big Hill kum Environment Secretary. KSU kena buat pembentuk anda syukuran long ikwi dan TV kita samla ke dalam kita syukur dia kawai besar kam dia wai buat KSU hakalan di behind chanya adali di dalam pembaharan samla pengkemen samla Ruben pro sisi ke pentelun sentel mereka kum kawai pun bat tagalo kaktiga kalian jong wai buat memang kesana kam ketika buat ikhtiar kita kalau buatlah ia jawab keadaan punya serta dengan semaman untuk tamat terkah mulai juang berbuat kita kau KSU kelongkaan dan pentingnya bagari bekerja dulu kerja bersama buat mendia kembiola buat semua hasil buat hari ini juga. Apa yang semua hijau saya kan really in general election Henry katanya isi jadi bagaseng kanang klan kanang yobor na wisdom kani kecil klan bagaseng wan breng kacing tenju babur kam kadai na kacing skam longlen am tak kinong elang Henry way kuat pada skam bagaseng kanang klan nang riskumat namar idon isamla kibandut panlen lagi nak benda ketawa jongri pengecat beri berhoi kumlakran di dalam semat inum dan ia bah inai kubur mendaski habai day patmat terikam jongri kebodi kebunta namar kumbak hidup KSU kamdai seng keberasiman Henry kebayaan ringkat kajing seloh kum gawe hati hagri rizki yang sedang danshu kajing berung hidup haga top job executive committee buat hasil penskap kemalawannya pensayosno yang kabaseng nang risifat kan le inum long artian KSU kibarem kimat kimakta yang ri bancak leu kinyang ne banginan bencana kumdo berperlong ya citu bijogi megalayapost.news.